A, još jedna dosadna noć u policiji. Bolje idem da provjerim selo. Gdje ima neke pljačke. Baš je dosadno. Idem bolje da provjerim selo. Ovdje je sinoć bila provala. Ali nismo uhvatili do toga. Nema još nikoga, dobro je. Da idem lijevo, desno. Ajde idemo desno, provjerimo banku, valjda nema neke pljačke. Bistra voda. A? Što je ono? Neko je u banci. Policija, policija! Policija! Nisam ja ništa radio. Prati me! Ulazi ispred mene. Šta si ukrao? Ništa! Izlazi napolje. Polazi ispred mene, polazi! Polako, sporije. Polazi pravo. Ulazi u zatvor, ulazi! Neću! Ulazi! Tu desno, ovdje, uđi unutra. Sad čekaj me. Sedi tamo. Napokon smo uhvatili onog lopova što je jučer, vjerovatno je on. Šta si ukrao? Nisam ja kriv! Šta si ukrao? Dobro. Baci tu sa strane. Sve. I oružje, sve što imaš. 2 smaragda. 5 zlata. 5 dijamanata. 10 metala. Mač. Imaš neko oružje, baci unutra. Nemam. Dobro. Izlazi napolje. Sad čekaj. Unutra. Imaš tu WC šolju ako ti bude potrebna. Lezi na krevet i spavaj. Sutra ideš na suđenje. Napokon jedan uspješan dan.